Dobrodošli u emisiju Obrtničkoj industrijskoj graditeljskoj školi Zagreb, školi koja spaja znanje, vještinu i kreativnost. Donosimo vam priču o mladima koji uče glavom, ali i rukama. Kad sam pogledao kao škola čime se svime bavi, koja zanimanja ima, jednostavno sam odlučio da ću biti zidar i da, jednostavno volim taj posao. Je velika čast staviti svoju tradiciju u obitelji, djed mi je bio zidar, tata mi je bio zidar i sad sam ja zidar. Ovo je prvi put da su auto lakirali na World Skillsu i meni je ujedno strah me, a opet mi je zadovoljstvo što sam prvi iz naše škole, što sam na natjecanju. Puno više autolakirera treba nego limara, jer kad su dubinska oštećenja u kombinaciji su limar i autolakirer. Kad su površinska oštećenja trebamo samo autolakirera. Mi autolakirera imamo godišnje iz naše škole oko 14, a potreba bi bila pa barem jedan cijeli razred. Pa eto, ja sam odlučio upisati ovu školu jer me zanima keramičarstvo od 7. razreda i volim ga raditi i onda sam upisao i tu školu, naravno. Imaju konkretan posao, dobro mogu zaraditi i vidjeti što naprave, to se čitav život maltene gleda. Nečiji uradak, isto kao, to je isto umjetnost jedna. Nije teško biti dimnjačar. Ja bih poručio smašima da im to nije loše zanimanje i nije tako prljav zanat kako je negdje bio i da to upišu, da se može dosta zaraditi i mogu od toga živjeti. Oduvijek su me privlačila tak neka zanatska zanimanja. U današnje vrijeme dimnjačar treba znati dosta zakona, propisa novih koje je Europska unija i vlada donijela, znači treba paziti na sigurnost svih građana. Uzmemo mjeru koliko nam treba. Odrežemo si komad, pričekamo par sekundi da se cijevi otope, spojimo. Pazimo da nam stoje ravno. Preporučujem ovaj smjer zato što prvo nikad vam nije dosadno, nikad vam nije isto na poslu, svaki dan je nešto novo i naravno što je sve zanima, dobra je plaća, lijepo je plaćeno sve, radite, firme su dobre, posao uvijek ima i uvijek vam dobro dođe, uvijek znate sebi doma nešto popraviti, napraviti, drugome, susjedu pomoći i jednostavno ako ste spretni s rukama, zanima vas, želite raditi, upišite Obrtničku industrijsku građevinsku školu i zaradite puno novaca, nakon što završite krenete raditi. Dolazim iz Kutine, izabrao sam ovu školu zato što volim raditi s rukama i volim građevinu. Ovdje pripremamo za betonažu, stavili smo okolo daske za šalovanje i trenutačno postavljamo armaturu. Ovaj dio prakse mi se jako sviđa zato što ćemo naučiti nešto, nećemo samo sjediti i pisati, već ćemo stvarno nešto naučiti. Krov pokrivača na tržištu, ima ih nešto jako malo. Htio sam biti ja jedan od tih radnika, jer koliko sam gledao, meni nisu bitni novci, više radi drugih ljudi, da pomognem drugim ljudima u pokrivanju krova i očuvanju njihove kuće. Pa bio je moj prvi odabir i zanimalo me to kako se radi u zidovi, kako se armira, kako se betonira, sve to me svidlo i želio sam postati jedan od tih armirača, da se naučim nešto uz građevinu, kako bi mogao znati nešto dalje u životu. Jednostavno nemam drugog zanimanja koje bi ja upisao da nije armirač i zadovoljan sam time. Što se tiče ove škole, stvarno je odlična, sviđa mi se, nije naporna, lagana je, može se stvarno sve naučiti. Zna biti fizički naporna, ali sad nešto pretjerano ne. Sve ovisi na kojoj ste poziciji, gdje radite, što radite, da li ste na gradilištu ili ste ko ja i Fabijan, na primjer, u pogonu. I plaća je odlična, jako se lijepo zarađuje od ovog posla. Što mislite, kako zadržati mlade u struci? Pa mi upisujemo u 2. i 3. upisanih učenika, imamo u 15 različitih programa, po novim kurikulima u 10 kurikula novi. Najčešće
učenici naši završavaju u zadnje vrijeme i ostaju u struci. Sve velike firme, sve velike korporacije traže naše učenike, naše izučene učenike, buduće majstore koji će voditi i nastaviti izgradnju Hrvatske. Kako motivirati mlade, to jest iz osnovne škole učenike, tu moramo prvo vidjeti s roditeljima, pa onda osnovnim školama, odnosno i mi, i naša škola i ostale škole strukovne, otići i ispromovirati naša zanimanja. To je jedini način kako bi upisali i kako bi zadržali danas sutra te iste naše učenike. Gospodine ravnatelju, mi smo strukovna škola, jako smo kreativni i što mislite što nas čini posebnim? Mi smo strukovna škola, kreativni smo, posebni smo, ali tu kreativnost i posebnost moramo zahvaliti svim našim djelatnicima. Dakle, od naših teta spremačica pa do mene. Znači, ništa mi ne možemo sami napraviti, odnosno sami učiniti ako nemamo prave kadrove. Znači, naše vrsne nastavnike, nastavnice koji su kreativni i koji školu čine prepoznatljivom baš po toj kreativnosti. Zamakni se malo, dakle, na ovo. Imaš ti pare? A ja imam samo 70 eura kod sebe. Kaj 70 eura? A 70 imam samo toliko, frende. Možeš oprostiti? Kaj 70? Možeš oprostiti sutra. Dio ostatak? Nemam da. Alo, mom. Kaj nemaš danas? Kaj nemaš danas? Provodimo jako puno projekata. Koliko je to korisno za nastavu i naše učenike? Svaki projekt je jedna nova ideja i jedan novi rezultat. Znači, od Erasmus projekata do WorldSkillsa, do školskog natjecanja, do priprema božićne priredbe, bilo koji školski projekt ili europski projekt čini nas jačima i obogaćuje sve nas koji sudjelujemo. Znači, vas učenike, nas nastavnike, obogaćuje na način što da vidimo gdje smo mi u odnosu na druge škole kad je recimo WorldSkills u pitanju, odnosno u Europi gdje smo mi kad odemo u Njemačku, kad odemo u Portugal, kad odemo na Island, da vidimo kako se to radi, na koji način i kako poboljšati naš rad u našoj školi, u našoj državi. Umjetnost i kreativnost dio su našeg svakodnevnog rada. Sa našim nastavnicima stvaramo i izlažemo. Ja sam već radio izložbi jako puno, ali ovo mi je prvi put da radim izložbu sa svojim učenicima. I to mi je jako, jako drago zbog toga. Jer će mi to možda čak postati praksa sa sljedećim godinama, kada ću izlagati. Mislim, ja sam bila baš jako sretna, baš sam i radila za to i onda kad mi je rekao da moje djelo će biti na ovome, ja sam baš bila sretna. Mislim, ne znam kako da se drugčije osjećam. Nikad nije bolji rad bio baš na izložbi, pa... Pa kad znate šta, kad ste kreativni u duši i kad imate oko sebe kreativnu djecu, onda oni uče od vas, a u jednom trenutku vidite da vi učite od njih i to se isprepleće kao neki kaleidoskop. Budući da su zanimanja, dosta obrtničkih zanimanja onako na rubu arts and craft, što bi značilo umjetnost povezano s obrtima, i oni to u startu znaju kad se upisuju, onda i znaju, odnosno imaju afinitet prema umjetničkom izražavanju kroz te obrte ili nevezano za njih, dok se traže mladi, još su jako mladi. Ispunjava me, svaki put iz te neke humanitarne akcije izađem punog srca i čiste duše i znam da ljudima puno znači, a ja dam dosta malo od sebe. Svih ovih 9 godina smo zapravo intenzivno volontirali, ali od ove godine službeno i imamo u školi naše volontere. Imamo i svoj logo i službeni naziv, znači volonteri, ekipa Svetog Ante i Srcem za druge. Ukupno nas ima pa skoro 50. Mogu se pohvaliti 50 učenika, vrlo je velika zainteresiranost učenika za volontiranjem, za pomaganjem. Učenici su vrlo empatični, vole pomagati, zapravo pomažući drugima usrećuju sebe i druge oko sebe. I evo ga, došli smo do kraja. Kao što ste vidjeli, ponosni smo na našu školu i naše profesore. Do nekih novih priča i zgoda, pozdrav!